Ko te rōpū oha-oha o ngai tahu, ko te tapu o tāne, e whakawhānui ana i ana kaupapa whakahaumanu i ngā uri o tāne mahuta ki te waipaunamu. He mea hua tēnei i te rōpū oha-oha nei e whakanui ana i te kotahi tau mai anō i tōna orokohanga mai. Ka tirohia e tā mātau karere e Isabel Prasad, ana tutukihanga me ana whakaritenga moa pōpō a haere ake nei. Ko enei kākano tētahi o ka whakaara mo te whaika kia haumanu te whenua o Murihiku ki tōna atāhua o mua. Ko te kōhaka tuarua tēnei mo te tapu o tāne, e whakatuwhira ana te rōpū tae ao i ana tatau ki te hapuri i te rānei. 12 months ago, where we're standing right now was a forest, and now we can hold up to nearly a million native trees and plants. Neke atu i te kotahi rau rima te kaumano ka tipu kua whakatipu, hoko whakatō hoki e te rōpū whakahaere a iwi i tōna tau kotahi. We've been established to help build towards climate resilient communities and provide pathways for rangatahi in the environmental space. Reflection of a partnership that's grown from 18 months ago, which was just a great idea, into something that's got hundreds of people here today celebrating. Ināina kua teitei ake ka wawata, kua tīmata ka mahi whakahau a te rōpū nei ki tō rātou rohe, me te whā miriona tāra no te tahua pūtia a te kāwanataka. We've got big ambitions, and those ambitions are starting to happen on the ground. Ko etahi o enei mahi whakahau, ko te whakatō i te 15,000 rākau taketake, tauka taketake hoki, hure noa i ka rohe o Tirau me Paharaki. We're going to reforest the entire front face of Coronet Peak. That's a goal. We are working with the Runanga to identify where the areas of interest are for them as mana whenua. Hai tā mana whenua kua tino huri te horanuku o Murihiku I ka tau nā te āhuaraki te take. We're seeing the effects of climate change from the mountains to the sea. You know, we had the bluff oyster season recently shut down. We're starting to see changes in birds, our manu, tonga manu migratory patterns. Nā enei kaupapa kua whakaara ake he mahi mā te hapori. The bigger the nursery gets, the more whānau we have in here. He nui ka mahi I ka rā e haere ake nei, ko te wawata a te tapu o tāne ki te whakapiki I te mana me te mauri ki te horanuku whakahirahira. Isabel Prasad, Te Karere.